Biyag Di Tao. Hello manan kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa di naman ngayan nyo ita, sapay kumata na sa lunat, kan nakaradkad kayo akan na yon. Ituloy tayo manan, dagibasa kadagiti shout out. Hello kani Ma'am Levi Busine, ni Ma'am Raquel M. Natividad, ni Ma'am Divina Barangan, ni Juliet Peria, ni Jojeline Martinez, Rovi Tapia, Violeta Valdez, ni Sir Gilbert Viloria, ni Ma'am Nati Lagria, kan ni Ma'am Edlin Rivera. Hello kada kayo amin. Ituloy tayo tumanan na maminsan dagiti kablaaw para kada kayo. Intay nga ro dandanggan ti episode 158 dito'y darama tayo. Biyag Di Tao. Adto yung tordaryo, sir. Agyaman ak, miss. Kabarbaro ka iti dati restaurant na niya. Wan, sir. Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Nabayagan na sukidak dito eh. Kabisado kong dagiti empleyado dito eh. Kasta ka di, sir. Please, di na ko nawagan iti sir. Siya gayam ni Daryl. Anya matinagan mo? Siyak ni Hazel, sir. Wow. Maragsa ka na kamakamamugan ka, Hazel? Kasta akmat kan ka, Daryl. Ay, ni, pasensya ka na. Agsubli akon iti trabaho. Mabit lang, Hazel. Apay ka di. Agorder ka di pay. Saanan? Mabalin ka din kung may kanto sukunin dito restaurant? Ha? Mabalin ka di, Hazel? Sikaan talaga, Daryl. Nagtaktak ka pay. Apay ko man nagtakta ka kiti oras para gan ka. Saan? Kaya't ko lang ti makigayam kan ka. Anya? Sa may sa... Asidig lang mati opisina pagtrabahoak iti restaurant na pagpapayam? Kasta ka di. When I said, dayo akmot lang dito nga ili. Naggapo ak iti adayo a probinsya. Agpada tagayam ang naggapo iti adayo a probinsya. Oh? Pati si ka? Juan, Daryl. Tigayam ko tinangawis kanyak ngagtrabaho iti dayto nga ili. Nasulinak ngamin ti lugar mi. Narigat ni agsampol iti panggadan. Iso anak kigasang-gasatak dito eh. Uray di lugar mi. Nasulinak matlaeng. Kasmat iti lugar yo ako na. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso napilitan akmat nga umay iti dayto nga ili. Daryl. Ay, wag gayam. Thank you ha. Oh, api ngagyaman ka kanya. Gaputa nagtalag ka asimurot kanyak niti parke ngagpasyar. Awan anyaman na. Adamat pa nagtalag ko kan kakat. Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Ha? Tatang? Wen, Hazel, anak ko. Agyaman akta nakasangputak mo lang dito pagdagdagusam. Ay na, nagbayag ti biyahe. Imbag na nasurutan nyo dito pagdagdagosak, tatang. Kung nagdamag-damag ak akadagiti karubam. Imbagak tinagan mo kat amuda ka magayam. Kasta ka di, tatang. Mala, sumbra kayo Amok nabanog kayo iti biyahe. Ay talaga anak ko, nabambanugak. Magyamanak. Nabsugak mo laengan. Itay kat maulaw ako ni Tibisain. Agasam nga itinam nga oras nga biyahe manipo di dyan lugar tayo anak ko. Nasayat mo't nga ron tanabsog kayo, tatang. Ay wan anak ko. Ay adugayam tinatangkan na dumapay amakmakan ngayon sang petkaw. Saan ka matin nga parikot iti bagas na dawit kaw? Agyaman tatang. Ay, kahit kumusta mo nga iti trabahom di tao. Nasaya at tatang. Nasingpit di akin ko kung iti restaurant a pagpapaayat. Ay, kanasaya at Ang awan ka diti trabahom ita. Adda tatang, rabi iti jutik ita. Anya,
Ay, delikado ano rabi ay. Ang mga no makarana kay di managdakdakas iti panagawid mo kit pagaramidan da kay di maday. Tatang, Naskain nga itulod kay pagtrabaho a misail. Narigatan. Dito'y gayam ti pagtrabaho am a restaurant. Naglawan a restaurant. wen tatang, bak nang ti akin kuko iti dayto a restaurant. Nagadumot ti tao ijay unag anak. Sumrot kayo pa tapno makita yu an naimbag ija unag, tatang. Ay, sana na nakaw. Ingkakit diag trabaho. Agsubli ak mata ni ti dagus mo. Sige nga rod, tatang. Agan-anad kayo, Bigat gaya mo no gawawid ka. Napuyatan ka na naggapu iti trabaho. Okay lang, tatang. Nairwama ko nga agawid iti agsapa. Wen angem amangan no makaala kamot iti sakit mo no kanayon kang agpuyat. Saan matakanayon arabi iti jutik, tatang? Agbaliw-baliw ti jutik, tatang. Aya, Ay, nakaturturog akong tatang. agar mo sarkapay nagluto ako ni tikadam. Nagarmusarak itayan iti restaurant, tatang. Sige, umuna kayo latan amangan. No saan kayo pa'y anagarmusar? Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Sino ka? Siyak ni Daryl, tata. Gayem ni Hazel. Kasta ka day? Uwan, tata. Adda ka din ni Hazel? Adda di kusina ti anak ka, Daryl. Anyat masapul mo kang kuana. Kwa tata? Umay ko kumapasyaran? Sige. Sumrek ka, baraw. Si Marong kargayam ni tatang mo, Hazel. Wen Daryl, talon nga aldaw na dito'y dagos ko. Kasta ka di? Kaya't nang tiag subli iti lugar mi, jakpay pinalubusan. Nasaysaya atin no adda dito'y dagos ko ni tatang, tapno makitkitak. Apay, awan ti mangkita kan kuana iti lugar yu akapsat mo? Awan, agmay sa aklaang nga anak. Nasapa apin mo say day dinanang ko, gapo iti nakaro a sakit. Kasta gayam. Naitatiag pa iso, Daryl. Dua kami laangan nga agbibiyag kini tatang. Kan maysa, jakmatin kayat nga agtrabaho pa iti talon. Gapot na lakayan. Agpada tagayam agmaymay sa nga anak. Ha? Anak-nak iti kinabalasang ni nanang ko. Sigun kan kuana, iti naaman di lalaki ang masikog ni nanang. Saan ka no matan na nagpakpakita ka ni nanang ko? Anya? Wenesel, sinikugan lang dahil di lalaki ni nanang ko. Iso di makala ka bastardo. Awan na dakkalak nga ma. Kasta ka di? Kasta nga rod, ngaming karkarigatan ti inak tinangisakad iti panagadal ko. Nagsakripisyo, tapno makaadalak lang nga imbag. Daryl, Kinapudno na. Panggap ko matin nga ala ni nanang ko dito nga ili. Tapno saan ako nga agsubli ti lugar mi. Saan nga na mapanawan ni nanang ti balay mi iya probinsya? Isa marigatanak ang mga lokoy kan kuha nga umay dito eh. apay akit kita ang matlatan ni Daryl, tatang. Gayam mo ka nila ang day talalakay, wano kayan ayat mau. Gayam ko lang ang tatang. Napasig kami lang ang agsarsarita. Kasta aya. Oh, apay amin mingming ang manan ni Daryl, tatang. Kwa anak kaw. Kasla nga min nakikita ko ni Daryl. Anya? Yak la masigurado no sa dinaw tinakakit kita akeng kwa na. Ang mga nukarupro pa lang ni Daryl day dyan nakita yun, tatang. Siguro Ala, agsublikan iti ayan na. Ta siya akong timakaam mo nga agaramid iti meriendayo.
Gabiin, Daryl. Di ka kadipagawin. Hazel, Inig ka, Ma'am Tiimak. sana kung nagpalpaligaw pa ay ayatan ka. Daryl. Sapay la ko ma. Tadi nagkagura iti panangipudnok, iti marikriknak para kan ka. Jak nam namain nga ibagam kanyak data. Daryl. Hindi damo pa'y lapan nakakita kan ka. Nakarik na ako niti ayat. Sapay la ko ma. Dadamat ka imudingak di tapusom. Napayag kayo mo't ang nagsarsarita ka ni Daryl Edirabi Hazel. Tatang. Madlaw iti rupa manaragsak ka na kaw. Anya ti kayat asaun ti panag-iisemaw. Ay, kwa. Awan, tatang. Di yulatan ikaskaso tinadlaw yung kanya. Anya saan nga kaskasaw. Sa balay, ti kay papanan ti panag-iisemaw. Adda ka din nagkinawatan nyo ni Daryl. Kwa, tatang. Nalaw ready na konsong bata na muklatan nga da nagkinaawatan nyo ni Daryl. Kumusta nga tanjay balay tayo probinsya, anak ko? Ninanang mat, kasangsangpat yo pa'y laang dito Ngamdyaman balay ti pampanunutan nyo. Pampanunutak lang dagiti tarakan ko apusa kas kada aso ijay balay, anak ko. Imbilin nyo latta ko man akadag iti karuba nanang. Ay, nalipatak nga rod nga imbilin dagiti tarakan ko. Sana balay, ta sa anak mat lang agbayag dito idagusmaw. Anya asan nga agbayag? Agyan kayon dito dagos ko nanang. Agyan na kayo kit din. Siya kunti makaammo kada kayo dito. Ay naanak ko, jak lakit di kayat ti maiken dito. Jak na irwam nga awan ar-aramiden na. Di agbuya kayo iti TV, wano saan, mapang kayo agpasya rin mall. Ay naanak ko, sayang laeng ti kwarta pagpasyar ko. Nagrigat asapulan ti kwarta ijay lugar tayo. Isu nga rod asya kunti makaammo kada kayo dito, nanang. Saan yun napagparikutan ti kaninyo? Anak ko. Ala, agin na kayo beet. Kalpasan na, intay mangan iti sukik a restaurant. Anya a restaurant asasawam. Ay sus agluto aklaangan iti kananta. Nagastos ti mangan iti restaurant. Italaang matda ito. Saan matakanayon, nanang? Saan kayo ngagtaktak pa'y ngagluto iti kanintayaw? Tayo ko nakon, intay mangan iti restaurant. Ay naanak ko. Naglawa mo tanda ito a restaurant. Nagado ti tao. Uwad, nanang. Oh, mangkita kayo di tamino, no anya ti kayat nyo kanang. Anya amino. Day tama na, oh. Ah, kita nyo dita, no anya ti kayat nyo kanang, nanang. Agpili kayo. daytoy nalaminit a papel di tirabaw ti lamisaan. Una na. Mangkita kayo ti orderan nyo dita. Oresan kun akitaan dayto amino nga ibagbaga manak ko. Agorder kalatan iti dinengdeng asitaw kan saluyong. Anasagpawan iti tinuno abangos. Anya? Awan ti kasta putahe dito'y a restaurant, nanang. Naawan agawit tangarudin. Naglawa a restaurant. Awan dinengdeng da asita ko kan saluyaw. Ala, siya kunti... Ha? Oh, apay anak ko. Asino tinakita mo? Ni Hazel, nanang. Iso ti umasidag ka na ta. Dayta ka din napintas a waitress, anak ko. Una nang. Urahin tabiitan. Nanang, iso ni Hazel. Kaya na yat ko. Hazel, iso ni nanang ko. Naimbag ng orasyon, Ana. Ay na. Nagpintas ka mutan balasang ko. Anyat inpakpakan kan ka ti anak ko, balasang ko. Agorder kami ti kanan mi kaninanang, Hazel. Ay na, jakpay nalpas anak sa o anak ko. At tugaw kayo kit din. Nilangan Hazel ti makaam mo amang ted iti kanin tananang.
Kat anya ti plano yukin ni Hazel, anak ka. Panggap ko ngay kalay sa nanang. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado akon. Kan adamotin urnong ko. Kabala ko ngay kalay sa ni Hazel. Jak nga ruden ilakla ko di talo ababoy ko. Taison ti pagkasaran niyaw. Nanang? Ngamsakbay nga agawid ak ijay lugar tayaw. Nasken ama-am-amukmat dagiti dadakkel ni Hazel. Ulilan iti ina, nanang. Duadalangan iti amana. Kasta ka di, anak ka. Uwan, nanang. Ang kasaritak pa yan bag ni Hazel. May papan iti planok. Inton bigat mo't lang. Mapanak iti pagdagdagusan na. Kidawag ko mga umanugot ka na makikalay sa kanya, Hazel. Ay ayatan ka. Katjak kayat amaagaw na kati sa bali kanyak. Daryl, Nakasagana ako ng mga sawakan ka. Urayak ti pangedeng mo. sige Daryl. Mayata kon makikalay sa ken ka. Ha? Oh, agyaman na, Hazel. Ikarik, di kan to agbabawi ang makikalay sa kanyak. Di kan to pulos paldaangan, wenno pasakitan. Namnamaak dayta, Daryl. Kasaritak nga ron ni tatang mo. Tagkalaysatan, Hazel. No, manugot laki din ti anak ko. Sana parekot kanyak, Daryl. Total, nahustuan kayo umatan ni titawan. Agyaman na kitipan nakaawat yo, tata. Oh. Apay tatapay lang aron ti awag mo kanyak ngay. Tatang, kung namatin kanyak ta plano yung matin tiyag kalay sa iti anak kao. Ay, uwan ngagpaiso niya. Uwan, tatang. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo ngay. San ka di pa nadakamat kada kayo ni Hazel? Ti may papaniti pamilya, tatang? Awan pa'y mo't nadakdakamat na kanyak. Awan, amak. Anak-nak lang iti kinabalasang ni nanang ko. Ha? Day dati agpaiso, tatang. Nasikugan abalasang ni nanang ko. Ay, no kasta. Nilang nanang mo ti kadwam. Wen, tatang. Kinapudno na adda ita iti dagus ko. Diyak pa'y pinalubusan ang nagawid iti lugar mi. Ay, kastaya. Wen, tatang, awisip to ni nanang, kat yam amok kada kayo. Ay, nasaya at ang aron no kastatap no maam-amok matyag balin nga abalayan ko. Sigurado ka ni tita ito abanag, Hazel. Wan tatang, ay ayatak ngamin ni Daryl. Mala, at dakeng ka na ita anak ko. Awatem ti pamalubos ko, iti panagkalay sayon ken ni Daryl. Agyaman tatang. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo, tatang. nagbiit ti panaglabas ti panawen anak. No si bibiyag pa'y lakumaday dinanang mo. May matangan na may ti panagkalay sayo ken ni Daryl. Tatang, Ang manyan na ya. ay natatang, nagunag man ti panagsanaay apay aya. Ay, kwa. Di bulatan ni kaskaso, ti pa nagsinay ko, iti naunag anak ko. Adda ka di kayat yung ibaga kanya, tatang? Awan anak. Awan ti bagak. Di kay pemat nakarubwat nanang. Mala daw tayon amapan iti ayan da Hazel. Ay naanak ko, di na ka di apuraan. Naglabaak pa'y ngamin. Makauray dagiti lalabaan nanang. Amuyumat nga da papanantayo ita. Mabiit lang tagdi ko sakpay. Kababain mo't no na ang ragak amapan ijay ayan da Hazel. Sige nga rod. Inki agdigusan. Siya kun ti mangibalaybay ka dagiti linabaan niyo. Sa dino nga iti ayang ni tatang mo, Hazel. Awan mo't dito'y pagdagdago sa balasang ka.
Napangimatang iti kanan tayo, nanang. Napanpay lagi matang. Kaadamot insangput mi amakan. Urayan tayo biitan ni tatang ko. Patsik nga agawi din day jay. Wanisel, urayan tayo ni tatang mo. Ni, aday tamat gaya man ni tatang ko. Ay, pasensya kayo. Naladawak asimbang paut. Nagadungamin ti tao ijetsinda. Dumeng? Rosana! Anak mo ni Hazel? Uwan, Rosana. Anak ko ni Hazel. Anak mo mat ka din ni Daryl. Juan, anak ko ni Daryl. Daryl, umaykan, agawid tan. Anya? Ni, apa yan, nanang? Awanan ti adupay asaw. Agawid tan. Saan arumbang agbayag tapay ditoy? Anya ti kayat asawan day kay tatang. Apay akil lang at apim manaw danana Rosana. Ay, anak ko. Kasano anagam-am mo kayo kin ni Nana Rosana? Pakawanan na kay sila anak ko. Ngam, lipate mo ang mamimpinssan ni Daryl. Anya, Lipate mo, anak. Saan arumbeng amadaan kayo iti relasyon? tatang, Pakawanin na kanak ko na nagbasolak. Dakil, tibasol ko kada kayo kininanang mo. tatang, jak maawatan. Ilawlawag yung Naandaan kami iti relasyon idi ni Rosana. Nagbunga ti relasyon may kat ni Daryl ti anak mi. Kapsat mo ni Daryl. Iti sabali a babae anak. Makawanan na kuma. Diyos Ilimad mi iti dedinanang mo. Ti kaadda ti kabsat mo iti ruwar. Pakawanan na anak ko. Amoy agas na tinagbanagan ti amin! Gusto na nakaw. Di mundanugan ti diding. Diyak ni namnama kas to'y ti pagbanagan ti amin. At inayat ko, kabsat ko gayam! Agkabsat kayo iti amakin ni Hazel, anak ko. Linukonak ni Doming. Idinagdaton kanya. Imbaga na abaro. Iso nagtalaga kadagos kan ko na. Nanang, Dakalan ti tiyan ko, idi pinanawan na ti amam. Dumgag ka na imbag, Daryl. Tay salaysay ko kan kati amin, anak ko. pakawanan na Hazel. Nampot din tanti relasyon ta. amo kunti amin, Daryl. Agkapsat ta. Inlawlawag kanyak ni tatang ti amin. Aklunan ta ti amin. Asa na ron ba nga madaan ta ti relasyon gapot agkapsat ta. Wan, Daryl. Agpinatagtalangan ka sa kapsat. Tapod numat nga kapsat ta. Wan. Maragsa ka nakmatkati. Gapot at dapay gayam kabsat ko. Kasta matarik na. Maladingita na kidida mo. Ngimnaklon kon ti amin. Kat pakaragsakak. Tanamam mo ka. Kapsat ko. Alae kung da ito agundaway tapno agpakawan kan karo sana. Pangaasim tapakawanan na ko.
Awanan ti maaramitak, Doming. Nabayagan day ti apanawan. Oray pa'y nga tasaktan ka, gapo iti pananglukom kanya. Saadan ang maisublipay ti panawan. Ha? Kaya't kadi asawan day napakawan na kon, Rosana. Wan, Doming. Napakawan kan. Agyaman na, Rosana. Nabayagan ang natay na di asawak. Nabayag mo na panawan abaloak. Anya nga tano... Noan niya. Tangay saan ang natuloy ti kalay sa kumadag iti anak ta. Tanamuan dangag kabsat da. Anya nga tano datalaengen ti agkalay sa Rosana. Anya. Wen, Rosana, datalaengen ti agkalay sa... Oh, mayat kakaday. Ay uwan. Mayatak, Doming. Ngamin, ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Oh, agyaman na, Rosana. Ay ayaten kamit unay-unay. Kitagyaman na. Sige, sige. Agkalay sa talarudain, iti kabiitan na apanawain. Tibiyag katnapno iti sorpresa. Ado dagiti maaramid abidot ngam addan tulat ta panawan ti pannakailintag dagita. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito iti drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.